prije mjesec dana na ovome mjestu da vam se obratim i da se družimo i razgovaramo o nekim važnim stvarima. Čast mi je što sam večeras u društvu Ranka Đonovića i Miodraga Bajkovića, mojih dobrih prijatelja i dobrih ljudi, vrsnih intelektualaca i iskrenih rodoljuba. Tema večerašnjega druženja je postavljena dosta široko, na način da se može govoriti o različitim stvarima, svakako s podrazumijevanjem da to o čemu ćemo govoriti ima dodira sa sadašnjim trenutkom u kome smo se mi kao Crnogorci našli i u koji smo zapali protiv svoje volje, a ja bih rekao i ne svojom krivicom. Ovih dana, kao što i sami možete da se uvjerite na Facebooku i drugim društvenim mrežama, često možete naići na tezu kako smo mi, Crnogorci, najviše krivi za ovo što se dešava. Vjerovatno ste to vidjeli makar 30 puta, ja sam sigurno vidio 50 puta. Ja se s tim ne slažem, s tim nijesam saglasan. Ne kažem, ne želim da idealizujem Crnogorce. Mi smo kao i svaki drugi narod puni vrlina, ali imamo i mana, jel da? Imamo mi čudesnih kvaliteta, ali imamo i slabosti. Međutim, nijesu ni naše mane, ni naše slabosti ključni faktor u ovim žalosnim dešavanjima u kojima nam neko na oči pokušava ukrasti ime, državu, istoriju, sjećanje, sav sistem vrijednosti koje su naši preci gradili stotinama godina, za koje su prolivali krv i činili čudesa širom Crne Gore. Kad to kažem, prije svega mislim na ono što mnogi današnji analitičari i ljudi koji su eksponirani u medijima uporno prećutkuju. Baš kao što su prećutkivali i onih prvih 20-ak mjesec dana 2020. početkom septembra, kada se desila ta velika izborna, taj obrt kome su kumovale kriminalno unesene pare iz susjedne države, kome je kumovala ratna propaganda iz susjedne države, ćutanje zapadnih saveznika i tiha asistencija koju su ti saveznici davali kleronacionalističkim krugovima i težnjama, da kažemo otvoreno, Beograd. Mi znamo što je beogradska imperijalno-kolonijalna politika. Imali smo se kad više osvjedočiti i naučiti u ove 100 godina. Mi znamo da je Beograd centar, ako ne i rodno mjesto moderne propagande. Kad se kaže propaganda i kad se govori o tome gdje je propaganda rođena, obično se pomene Goebbels. Međutim, bez pretjerivanja bih rekao da je Goebbels, da upotrijebim žargonski termin, mala maca za majstore beogradske propagande. Sjećate se na koji je način diskreditovan kralj Nikola prije 100 godina sa onom pričom o tobožnjem tajnom ugovoru sa Bečom, sa Austrijom, preko koga je građena diskreditacija Crne Gore i tako dalje i tako dalje. I taj propagandni pokušaj, obavještajno propagandni pokušaj je u potpunosti uspio. To govori Nikola Tomanov Zec u memoarima, kaže:
po Parizu i Londonu se 1916. godine govorilo samo o Nikolinoj izdaji, tobožnjoj izdaji, koji nikada nije bio. Toliko je to vješt propagandni poduhvat bio, da smo mi zapravo uspjeli da ga raskrinkamo u potpunosti tek tamo krajem 60. godina, znači to je već doba SFRJ, kada su Trifun Đukić i još neki ljudi u Beogradu napisali pisani izvještaj i poslali ga Ristu Dragičeviću na Cetinje, koji je na osnovu toga napisao studiju i konačno stavio to pitanje ad acta. Ovdje je akcenat na toj propagandi, na njenoj snazi, na njenoj, pa čak bih mogao da kažem i neuništivosti. Protivnika morate cijeniti. Najbolje je kad ga sagledate u njegovoj snazi, u realnoj snazi, kad ne žmurite pred protivnikom, kada mu sagledate, kad vidite na šta je sve spreman i šta je sve u stanju da sprovede i smisli. Evo recimo, ovih dana možemo da pratimo te propagandne mehanizme na primjeru Kosova, gdje je jedna suludo ponašanje zapadnih saveznika kada je u pitanju Kosovo i Aljbin Kurti, dovela do toga da američki ambasador Escobar i Borelj idu u Prištinu da bi natjerali Kurtija da poklekne pred Aleksandrom Vučićem. Suština toga poduhvata je u osnovi ista politici Zapada prema Crnoj Gori. Cijelo to dešavanje je veoma uputno za razumijevanje pozicije Crnogoraca i Crne Gore. Jer, evo, danas sam sa nekim razgovarao i rekao sam ovu rečenicu. Padne li Aljbin Kurti i uspije li ova najnovija, ova politika koja traje nekih 10-15 dana, taj veliki obrt, uspije li to i uspiju li da obore Kurtija na koljena pred Aleksandrom Vučićem, mi, Crnogorci i Crna Gora, smo najveći gubitnici, ne Kosovo. Jer postoji već višedecenijska podrška Kosovu od strane Zapada, a oni nemaju nacionalni problem koji mi imamo. Mislim, naprosto je nemoguće zamisliti da bi neko mogao da posrbi Albance. Već zbog same prirode, oni govore drugim jezikom. Oni su Albanci, učvršćeni u svome identitetu. Mi nijesmo Albanci. Mi smo Crnogorci, međutim, izloženi smo jednom projektu asimilacije već 100 godina, pa je naš problem utoliko teži. Pa je utoliko i efekat te propagandne i cijele te kampanje beogradske koja se sprovodi već agresivno dobrih 15 godina, pogubniji. Ja vam se obraćam spontano, nemam nikakav plan i u izlaganju. Čak sam mislio da govorim o nekim stvarima koji su vezane za malo dalju istoriju, a koje su jednako aktuelne jer se tiču nacionalnog bića Crnogoraca. Međutim, spontano sam se uputio u ovom pravcu u kojem sam do sada govorio i bit će uostalom prilike da govorimo i o tim istorijskim temama, nadam se. Sad bih prepustio riječ mojim kolegama i drugarima
A ja vam se zahvaljujem na pažnji. Drage prijateljice i dragi prijatelji, poštovani skupe, dozvolite mi na samom početku da se prvo zahvalimo gospodinu Begoviću koji je ovdje na njegovu inicijativu smo se okupili i on je najzaslužniji što puno radi. Kad trebate da pričate o Crnoj Gori, ne znate odakle da počnete, da li da se vratite u daleku istoriju, da li u bližu istoriju i ne znate prosto sad koliko idete u širinu. Da li je to ekonomija na koju stalno sad jašu i pominju, da li je to crkva na koju su bili je i poništili od 93. pa smo je obnovili, vratili, da li kultura, da li bilo što. Ali ja ću vam reći, politika je ono što definiše svaki od ovih oblasti. Politika je ono što je uništilo i Crnogorsku crkvu, pokušalo da uništi. Politika je ovo danas što nam se dešava. 90. godina malo nas je bilo, jer nismo znali što nam se dešavalo. Danas nas je puno, danas ima mnogo više, a ponovo prolazimo ne malu krizu i političku i svake vrste. Ja kada razmišljam o Crnoj Gori stalno, ovo sad sa vama dijelim baš intimno i vlastita osjećanja, mislim kako da se vrati, šta je uzrok ovome što se nama dešava. Pa se onda vratite 10-15 godina, kako je govorio Slobo, nazad, pa vidite kako je to krenulo najbolje. Pa se vratite 33 godine kad je krenulo sad bolje. Pa dođete do 45. pa vidite kako je vraćena Crna Gora. Pa vidite da su uzroci 18. Pa se vratite do 844. do načrtanije i do svega onoga. I tako biste mogli dokle god hoće. Naš veliki problem je što su uspjeli da podijele nas, naše rođake, najbliže rođake i komšije i tako dalje, na dvije grupacije što su nam falsifikujući istoriju nametnuli bukvalno dva nacionalna nekakva osjećanja, a ona nisu nikad postojale. Crnogorci su uvijek bili Crnogorci, znali iako se to dešavalo prije 700 ili 800 godina. Pišući u drugu knjigu koju sam napisao, u jednom trenutku sam htio da napišem, misleći da sam 100% u pravu, da su liberali oni koji su otkrili pritrpane temelje crnogorske istorije. I onda me lektor opomenuo da to ne smijem reći, jer bi to značilo da smo mi, bukvalno tada, da smo mi to uradili. Crnogorska istorija seže 1000 godina naprijed. Tada je to nacionalno i posebno biće ovdje branjeno krvlju i slobodom. Da ovi crnogorski krši kojih imamo dosta, kamenje, mogu da rastu i da rasli bi od krvi koji su Crnogorci prolili za svaki od tih pećaka i brda. Dođe vam veoma teško kad slušate kako vam neko krade istoriju, krade groblja, a tome aplaudiraju naši potuđenjaci, naši koritaši iz Beograda. Morat ćemo da govorimo stvari javno i da ih nazivamo pravim imenom. U kojoj su jedan od prisutnih tamo koji rekao je da se vjerske zajednice veoma miješaju ljudska prava i tako dalje, samo jedna, i to ova srpska. Nijedna druga vjerska zajednica u Crnoj Gori, niti naravno ova crnogorska, od mnogo da kaže prije 30 godina, ne miješaju se, nego pozivaju na mir, na ljubav i tako dalje. Ona zajednica vjerska koja nije vjerska, jer radi sve suprotno što je vjera i sve suprotno što je sloga i ljubav, na mržnji gradi sve ovo što su uspjeli da ugrade i da nas podijele i onda vjerovatno i ostvaruju neke rezultate. Sada je ponovo najezda za koju se ja nadalo više nikad neće doći u Crnoj Gori. Međutim, kao što vidite, Srbija nije mala,
Beograd nije mali, a nas je malo. Ovo što su uspjeli da nas podijele, mi tu politiku, ovu suprotnu našoj, moramo da porazimo. Nema kompromisa između nas i njih. Crna Gora je bila i ostati. I neka se svi vidi. Dakle, radi se to, znam da znate, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je sve samo nije crkva i nije pravoslavna. Srpska jeste veliko nacionalna i nacionalistička i radi se o srpskoj zvaničnoj i nezvaničnoj politici. I ako se ustručavamo da to kažemo jasno i glasno, da nas čuju do avale i po čitavoj Srbiji, onda mi imamo problem. Moramo biti hrabri, moramo to da nazivamo pravim imenima. Moramo Vučića i njegove saborce nazvati fašistima. Ne miješati ih sa srpskim narodom. Nikad se on ne odnosi na taj narod koji je također prevaren da smo mi ono što su i oni. Ne govorim u ovom trenutku, ne želim da uzdižem moj narod i naciju, jer to nije fino da ja pričam, ali bi bilo fino da oni priznaju. Nije smo mi krivi što njima hvali 400 godina istorije. Nije smo mi krivi što su oni bili tako što su bili. Kako oni bi priznati, bilo vam je teško, često ja to pričam, lako je bilo ovdje, nisu htjeli ovaj kamen niko da dođe da okupira i tako dalje. Imali su i oni kamen, imali su naši susjedi lijevo i desno, pa nisu pružali opet. Ako je okupator bio nezainteresovan za ovaj dio koji nazivaju Katunska anarhija ili Četiri i tako dalje, moram reći da su tu pristali neki ljudi da žive i da su tu pristali da umiru i bez hrane i bez svega, ali nisu slobodu za ništa davali. Danas, davno sam pročitao, ne mogu se pozvati na ime, gdje je rečeno po jednom narodu ukradeš istoriju, ukradeš mu prošlo što se nama desi. Sve. Ako mu to ukradeš, onda možeš to njih da se igraš kako ti hoćeš. Mi to nećemo da. Mi ćemo Crnu Goru braniti dok je jednog od nas i onih koji ne staju protiv. Kao nešto što bi značio da razgovaramo ili da međusobno i da ih bude naravno više. Kad pogledate tu istoriju, ne morate biti istoričar, niti pisati istorijske knjige, niti ona. Ali kad pogledate istoriju, pravo pitanje je kako nas ima jednoga, a nešto se ne radi. Ne treba se crnogorskim potuđenjacima čuditi, jer ih nisu naučili roditelji, nisu nas naučili u školama, nisu nam kasnije dali da razmišljamo slobodno, ako se sjećate 90-ih. Ja sam jedan od onih koji nije mogao objasniti 88. i 9. kako sam i Crnogorac. I zašto, kako to, jer niko mi o tome ništa nije govorio. Sinoć smo na jednom ženju kod gospodina Begovića pričali i ja pričam kako se dešavalo 90. godina, koliko ništa nije sam znao i tako dalje. I kako sam u jednom trenutku odlučio saznaću ko smo i kako smo i u čemu se razlikujemo. Iako sam završio fakultet političkih nauka, morao sam da krenem od toga što je nacija. Kako to nastaje nacija, kako to jedan narod može da se nazove imenom ovim. Ja mu mi objasniti kako je to bilo u Crnoj Gori. Kasnije, naravno, družujući se s Rotkovićem, Radojem Živkovićem, Danilom Radovićem i svim tim velikanima našim, od kojih nisu živi gotovo nijedno, kako sam pomenuo i drugi, saznao mnogo više od toga. I nama je ostalo da ovo što znamo i mislimo prenesemo na generacije poslije nas, a bojim se da će tako nešto i trebati. Kad ovo kažem, ne smijemo se umoriti. Dok god dišemo, moramo biti ovo što jesmo, ako hoćemo da sačuvamo domovinu naših toga. Znači, pravo je pitanje kako nas jednoga ima, a ne kako su nas uspjeli podijeli. 18. znate zločini koji su se dešavali, kako su se dešavali, kako su se plašili, dakle, moj djed po majici, nije važno sad, objašnjavao mi je kapu crnogorsku na način kako je sebi objašnjavao. A znao je da to nije bilo crnogorska.
znao je i njega su čak uspjeli da ubijede da je to Kosovo, da je ovo, da je ono i tako dalje. Kosovo za nijednog Crnogorca nije bilo i čovjeka koji je ovdje živio kada je ta bitka bila. I moglo bi se o tome pričati kako hoćete i kako hoćete. Ja mislim da vi ovo sve znate taman kao i ja. I mislim da ćemo u razgovoru doći na razne teme koje interesuju bilo koga od vas. Fino ćemo se podružiti i nastaviti s ovim i ovakvim druženjem. Hvala vam za sada na pažnju. Moje osobito poštovanje svima vama, posebice vama, Vladimir Borise, gospodine sveštenici. Uljudno vas molim da mi ne zamjerite što ću vam se šeđeći obratiti, jer mi je naličnije iz više razloga. Ja ne mogu bez povjesnice, tako da ću u prvom dijelu bešede koju sam pripravio za večerašnje zborište pozboriti o povjesnici. Ona je sve evropske narode, barem evropske, naučila, a nama kojima se, Crnogorcima, kojima se toliko opetuje na isti način i sa iste bande, naravno mi ne reagujući ili pasivno razmišljajući, ona nas je osudila ili iznovice kaznila. Dozvolite da pročitam pripravljeno. U Crnoj Gori skoro sve zavisi od jakote srpstva. Što je tačno srpstvo, ne umijem vam reći, ali u svakom slučaju radi se o kumbulju svega i svačega što ide na poluzu Srbije i Srba, a kad je Crna Gora i Crnogorci u pitanju, sve što im srpstvo podrazumijeva apsolutno je rđavo i naravno protiv crnogorskog. I ekonomija nam zavisi od srpstva, primjerice, hoćemo li sjevernom susjedu ugalj prodavati po tržišnoj vrijednosti i cijeni ili ćemo ga davati u bescijenje, skoro darivati. Jasno, zavisi nam i demokratizacija crnogorskog društva, tačnije rečeno fašizacija ili ti klerofašizacija. Sve je to odraz višestoljetnih, najprije okupatorskih težnji Raške spram Duklje, Zete, a potom asimilatorske strategije Srbije spram Crne Gore, koja se ovisno od povijesnih okolnosti mijenjala, ali je za naših života, to je u potonje vrijeme, po prvi put u sve one više ili manje zabijene prljave igranke lapisom svoju realizaciju dočekala. Za proteklih tačno 840 godina navešću 5 za mene ključnih događaja koji su nažalost doveli do toga da se jedan sasvim po svemu autohtoni narod, odnosno čak njegov nadpolovični dio, pretvori u što nas svakodnevno i suđe okružuje. Tih 5 događaja se poklapaju sa razdobljem vladavine 3 od 4 naše dinastije, Vojsavljevića, Balšića i Petrovića. Očito jedino je Crnojevićima bilo suđeno da glede na ovu moju tvrdnju ka čisti skapulaju, to jest bilo im je dato da stvore 4 uzvišena djela. Osnuju Cetinje, izgrade manastir na Čikuru 1484. Ustanove Crnogorsku crkvu 1485. i naprave štampariju, još štampaju prvu knjigu u jednoj državnoj štampariji na svijetu, i to samo 39 godina poslije Gutenbergove Biblije. Da je sreće, Dan kulture Crne Gore bio bi veličanstveni 4. januar, kad je znači oštampan oktoj. Preostala 2 događaja padaju u doba kraljevine SHS i na prijelomu 2. na 3. milenijum. Pod 1. Prva zlehud ili zli usud je krvava okupacija krvnika naših predaka Dukljana Stefana Nemanje, započeta 1183. Uništavanje cjelokupne dukljanske kulture i začetak uvođenja pravoslavlja u katoličku Duklju.
Jesu li pri tomu što krivi Vojsaljević? Jesu. I to prije svega što nijesu nemilosrdno ugušili ili istrijebili zlu rašku struju, koja se narodnošću nije imala ama niđe ništa zajedničkoga, ali je sa političkim i inim pragmatizmom dijela tadanje vlastele, očito podobno ka 918. i dan danje. Od dva. Druga zlehut se zgodila 1403. godine, kad je Raška odliva Jelena, koja je tek muž Đura II. Umaro, još se nije bio ni u grob oladio, do tadanju državnu vjeru, katoličanstvo, spuštila na nivo vjeroispovijesti, a uzdigla pravoslavlje proglašivši ga državnom vjerom. Siguran sam da mi nije potrebito vas uvjeravati da sam svjestan koliko je značaj Crnogorske pravoslavne crkve, koliki je značaj imala Crnogorska pravoslavna crkva tokom 350 godina, dok su naši preci stvorili sjajnu istoriju, našu sjajnu istoriju, i da sam njezin ponosni poštovalac. Ali ovdje je riječ o 5 ključnih događaja koji su nam preusmjerili tok povjesnice i doveli do srpske pomame koja nas okružuje. Treća zlehut je dolazak i višegodišnji ostanak na Cetinje za Crnogorce za navijek nesretnjega Sima M. Sarajlije. Svi mi znademo, ako se pod svoje okrilje uzme da se svako džetić od njegove 13. godine dok postane mladić od 17 godina biti obrlačen kako je učitelju ili instruktoru drago. Dalja dešavanja i posljedice te takve Simove edukacije su nam poznata. Četvrta zlehud je krvnička i krvava okupacija Crne Gore 1918. godine. Ukidanje autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve, naopaka i zlonamjerna školska pedagogija nametnuta našim precima i sve ostalo što okupacija podrazumijeva. Skoro cijela prva polovica 20. stoljeća je doba kad je obnovljena i osokoljena zla raška struja, koja od tad je patisala nije da ostvari svoj cilj, koji je 1989. godine donekle, a od 30. avgusta 2020. godine na dosljedan i agresivan način realizuje, s ciljem da ga tokom narednih godina do apsolutnog ostvari. Peti zlehud je dolazak za mitropolita na Cetinje zločezbine Rista Radovića. Svjedoci smo nevjerovatno rđavih posljedica, odnosno negativnog učinka njegovoga zanago antihrišćanskog djela i pogubne protiv crnogorske zaostavštine. To su 5 ključnih raskrsnica u našoj povjesnici koji su njezin tok sasma skrenule, a naše pretke preobrnule sa puta utemeljenoga od približno začetka 7. do konca 12. stoljeća. Današnja Crna Gora čeka ispred, bolje rečeno iza vrata Evropske unije, a kraljevina Duklja je u svoje pero priđe 850 do 950 godina bila u društvu evropskih kraljevstava. U tom istom razdoblju naši severni susjedi, Srbalji, čamili su dubokoj unutrašnjosti Balkana i kao vizantijski dosljednji vazali 140 godina dreždali iza vrata Evropskog kraljevskog društva sa ogromnom neizvješnošću čekajući članstvo u to društvo, da bi dočekavši taj trenutak svoju narav razuzdanih kurijaka nemilice usmjerili upravo najprije ka Duklji, to je Zeku. Toliko iz povjesnice. Znam, divno je i krasno biti optimist. Biti svjestan da treba, što se počesto zbori, prizivati pozitivnu energiju. A majnat se riječi koje su suprotnost tomu, jer se riječi mogu obistiniti. Ipak, to ću ovih puti na ovom mjestu staviti na stranu i pozabavit ću se nekim osobito poražavajućim činjenicama. Jasno, mi smo ti koji moramo pokušati izgurati borbu za opstanak naše narodnosti i nacije
Crne Gore i njezinoga ugleda, kao i vrtanja sa u potonje 2-3 godine poprilično razgaženoga, mračnoga, srednjevjekovnoga na savremeni evropski put. Velim pokušat, jer ta borba i u vremenskom smislu podrazumijeva dug put, tako da će nju morati na svoja pleća preuzeti i svoje životove posvetiti naša današnja mladež. A kakva nam je mladež? Tu je problem. Prvo, nažalost, nenaravno, ogroman i zabrinjavajući dio mladeži nam napušta Crnu Goru. Što odlaskom na studije, što ištući bolje uslove za življenje i većinom za navijek ostajanjem tamo neđe vanka Crne Gore skupa sa svojim potomstvom. Od vas da se odolen hodilo po svijetu, ali očito je, i to je ključno, mladež koja danas odlazi iz Crne Gore čine civilizovana djeca koja su Crnogorke i Crnogorci i veći su dio djece ili mladeži od onoga dijela naših, za mene, od djece i mladeži, od onoga dijela djece i mladeži naših, za mene, doslovice neprijatelja. Drugo, obrlačena i čak izdebzijana srpstvom, neče s ovim Kosovom, tuđom zastavom, trobojkom, Mahmudovkom, tako dalje, jedan dio mladeži koja će ostati u svojoj domovini promijenila je stranu, to jest potomci su zelenaša, komita, rodoljuba unazad 100 godina ili iz partizanskih kuća. Treće, znatan dio mladeži, djeca od roditelja Crnogoraca, u godinama kad sami odlučuju, krštava se i vjenčava u takozvanu Srpsku pravoslavnu crkvu, a ne u našoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Mladež ide onamo gdje je sjaj i moć. I kod onih koji znadu za marifetluke kako da ih pridobiju. Kod onih koji rade na njezinom pridobivanju, a tijem im postaju članovi armade u ostvarivanju tamo njihovih srpskih ciljeva. Opetujem, ovo su činjenice koje su već, a uskoro će tek matematički dovesti za Crnogorce ubogih posljedica i negativne statistike. Kako dalje, što nam je uopšte i sa mladeži činjeti, nemam formule. Jedno je sigurno. Moramo graditi crnogorstvo koje se liše emocija, spontanosti i onoga što se kod Crnogoraca rodoljuba samo po sebi podrazumijeva kao način življenja, da ne rečem riječ strategija, nikad građeno nije. Daleko od toga da ovaj termin crnogorstvo forsiram kao pandan tamo nekom srpstvu, koje je samo po sebi problematično etnički i bolno ili bolesno etički. Držim da je crnogorstvo spoznaja jedne jedine istine iz povjesnice crnogorske, njezino očuvanje i neprestano širenje, a odraz prethodnoga je rodoljublje koje se valjda podrazumijeva i za koje se izgara i na način čežnje ili doslovice gine. Uglavnom, sve na nama večeras ovdje okupljenima i našim istomišljenicima diljem otadžbine i u realnim okolnostima na crnogorskoj dijaspori. Благодарим vam na pažnju. Ja bih predložio, ako se inicijatorov skupa i Boris slažu, da sad pređemo na neki razgovor, da vi nešto prokomentarišete. Mi bi mogli svaki od nas vjerojatno pričati do kasno u noć, ali mene to ne bi bilo zadovoljstvo, kao što bi mi bilo što vi postavljate pitanja ili razgovarate sa nama, ili